Ia, ma lia lau whionga te fono se tuatu la wanoa le, te tau le tua ngai ana, tali mai lo lea? Whionga le wong te lai. Au te whamalo le komiti ma lato le poti. Alo o tilkila tu le poti le nei. E 5 tausanga lea e tuai mai ai. Na saini le poti nei ai anuali. O le luafe lo futasi. O le nganga o le poti nei. Ia vave o no mai tono al maut. E vave I loa po a lu tau. O la vele komiti e vave o mai tono al maut. Ila e vave fo le malolo tu. Ia ni fale tono. O le aunga atoa na tau o le poti nei. Ai alima tausanga fatoa mese li pekulea o ngā akoa. E le lipoti. Mo le malo o lo tu. Ai mese ia le tatou mota nei. E whaavai ai le tūlanga. O le anga I luma po le solo tua o le tatou malo. E lela lea e tau te le ai e ia te utou o komiti. On whaavave tō ngā luenga. Ma o mai le ia li poti nei e sala o pule ai le Palemene. O le tausanga ea whiwise lau o le fitu. Ano o manatua ai le whontanga na whanga solo. O mai lo le whai unga. E ono sfulu li poti. O le ala atango fia loa e le Palemene. Te mina e le vein komiti. Ai pingi maka ai kongo le moka. Na ona tua ea le Palemene whatu le lafo. Le ono sfulu li poti e le itala noina. Whatu le lafo e talia. Kalia le o li poti. E o no se si e malmalama I li poti ia. Mai le aso le nā. O le koe whamaongi fo I mtanga luenga la kou. E kusi sao li poki wala kei loa. O a mea tūsia. Nga mai apasi le malmalama. O le taua le nā. O ngā luenga o tō komiti. O muka lewa ke lea 5 kausanga. Le whakao mai le li poki nge. Ale kou komiti. Muka kou whaianga ke lea. Le whionga le whongtalai. Te tilo tu li poti lea. Luave suluiva ma le luave luasfuru. O le mangai ai o lau saingi leo ki saingi. Stempupu a lea. E na ua se fia mei. O na utau vele o le mtanga luanga. A le meo te fia ai. O ke aloa kongo le aia se meo fale tono. Ala ele leia meo. Sa o fia su ea. Ia mori mauia sa ave. O whatau e le malol nelo no wingo whatau e fia mei. Ia whanua whalanga nu. I saina. E lei ma se mea whapenana tupu. A o li potina sa ave fafo. Le lau ke fia ai. E le aia se mea pena o mai li potina ne. Mai o ke karo sia. Ia I la tō o whaia pē ia pepero. O wange ko koe whaia kala whapela. E le aia ma se mea whapela. Ma o fia fōki. E no watula I atu le minsta o iei nei. Mai atu e wha mauina le maulea. E le aia se mea whapela na tupu. O le whatau, e le malo saina, o ni whanua whaaleanga no. O le mena lena umna o te tulai atuai. E o whoila e le tulanga leo, o le tapena ina o tātou fuafuanga mamau. E sa tā ua e le launga a le pata tupā e lunga.
e tulanga tau tele o le tau mwhai whata oto tātou te iala. E mwhai ai on whatau ia le kasa kaponi. Leo wa o tilo kaulengi mea whapenga koe kupu. Ia tunu i whafo. Al tau al mel nei. Na o le fo inta whai ai leisi fo i tua inga matu ia. Na moisa kupekele ai le lopo fele mea uanga loma iai. E aki nga el mele. Ia le foi la o tali le minsta o ia nei. E le aiangi mea whapenga ua kupu. Au te mana ai wha mamaya mea. A tatuanga i luma. Lau whianga le whangfutalai. Wha mātua e wha māloa tu koko miki. Ai wangi koe koe kou li pok. Ia malua le whono. Lo, waftai, ia, malo sao noa. Ia, whautuanga lava matiba inga mole ngai luma o tatu ngā ruanga. Ia, malo waftai mole. So swani man whautuanga. Tula mero whianga te telefon. Waftai lau whianga tai o le tuangai. Molo finagalo e tusai ma le nei lipoti. O leona o vai atu laso na saini ele lipoti whaasao lau saunoanga laso sifuru ma le lua ia noa le lua whilua tasi. Ai whato a o mai o mātou luma le lipoti matala noina laso lua au kuso lua whilua lua. O lona winga. A manatu wa unei o le taitai fono ma le komiti. Whaamalu atu le Palemene ma lau whionga le whangawhitalai. O le taimia na o mai lili poti o mātou ruma. Whata amwhai o na mātou tala no ina. E asile sila I whati ata mai sa tutupu mai na mai el palota. I peo inale te lea I ale valia. Ia mwhaatua tua I inga luenga wha mtanga luenga. E o mai inga luenga wha atu komiti. Ia peo le tūlanga le nana tuai mai ai. Ia aile o whaianga le komiti tu rau fo le maota. O lo sosoro lawa le komiti whaingi wha avai. Ia malitala no ina o lipoti. Ia matu ina atu ka peneta a wala Natalia tu ina mai. Ia o tūlanga fo I whanua whalenga nule sa awhea fo I le sui mamalu. Ia o sau lipoti. Ia ono le lipoti o tūlanga tau si o manga. Ai leo ni lipoti in tau whanua whaatau. Ia pio le whaamamlanga lea. Ia te ua whe solo ai ia finagalo. Ai whaaftai mo le whautuanga. Ta ua fo I mo komiti. Ina ia whaavawe tatou lipoti. Ia pio le tūlanga le nae. E lo tuai ngā luenga ni komiti. Ia o loo fua lava I le pote tu ina mai. Ia pena pau ia nai vaenga o whionga whangawhitalai. Nā whea fo I saunoang. Whionga ele whangawhitalai na pauleo si me whiwha. Ma lia lau whionga te telefono, sei, tula mero whionga te telefono. Sala ele o silfia ele. Ele te telefono ntanga luenga lea. O le fo I iai matulanga o le whamawina, whatau atu whanua. Whanua o mia sa loto. Maso si whanua e whatau o I e whamawina me whapena. Ia, waftai. Ia rea lafto a malamat. O whanua o mia sa loto. Ai leen whanua whalenga nu. Pea na whamawina lana saunoanga. Whionga e whangawhitalai. E langa o ia le si le sa fia kala inga lea. Nga whakau el vaenga la nge. Ia whanua whale atu nu. E la vea I foi ma whanua whale anga nu. E wa ai toa e ai le tangaluanga lea. Mor silfia e le te whono langa langa te leo silfia. Ia, te lo leo mamlama le tūlanga. Ia, se tūlanga mai. O whionga le whangawhitalai o le. Oi. Whia whapopo no le mato komiti. O, ia si sao no mai vai mau multas. Ia moli le ngang whaftai ni tai au lau whionga whangawhitalai. Me tau a matito al veaso o tuanai e talo whai. I whio a mata nei veaso fōu. Moli le ngang whaftai ni tu malo I whafoi ino sale atunu. Ni whio a mata lia nei veaso fōu e whafoi vi inga le tua whaftai le. Whaunga nei reo whionga lo tai tai ni mota. Nā fwoi talanga atoa I whionga I tamai tai Palemene minsta malo ngā lue mo tatu walawina. Ni fwoi tu tai tai le tuangai ma. Sui malu whaipule. O le nganga e tue whalau tele atu ana o le mato komiti. Whai komiti nei o poli lengang whaftai fo le minsta. O a tue to fia fo I teine vai monga e vea CEO o le tangaluenga e moli lengang whaftai le o whionga le minsta. Ai o le whaopopo I le tūlanga I e whanua whalanga nu. Langa le peu tau tua ingan mako komiti. E leima se me au mai e tutono komiti. Pea whapeo lai malu puipuia.
I tono tasi o lua ele mfain fatau. Ona i mea ona i fautuanga e a mai te uteu ai, a mea e whapena. Ona mai la e mātou, pio le nganga na le tau tua inga komiti le a mai o whanua whalenga nuu ma whanua whapena. O le malu pui puia. Tulanga fo i le fautuanga komiti le whalau tele tamwhai tu whatasi mo le EPC ma le tise le mai le MNRI. I whaftai le tali malama lau fionga i le minsta. Nanga oe i lau to mai le tulanga tau mea leo le tise mama. Pio le nganga sa i komiti na ia mawhai o na tasia se mtanga luenga i wha foi na umame mo i le tise. Ona o pōlenga i le lipoti foi na a whioti foi le MNRI. E umalo le polo keki. Whelai o i lau whainga luenga. Wai pe haya mai lau whainga luenga i teime e mai tupe. Pe lau le nganga komiti o pe le MNRI e su e mai fund. E a mai e ia tūlanga o ama tupe a mai. Ian whanga i o ilola ia ma ave ina ia ini insinia. Wa lalo ntanga luenga i lalo le APC. Olo ia insinia anga vaai whatino unga le tūlanga lea. Ai ile a maingo le Italia le ale minsta. Ia ufa malia ina fue nei komite le le ni dia fua le APC olo maua mai les. Ia male tūlanga le tise ma baalo maua mai le panatula. Manuia le. Ntanga tau atual tūlanga e peo nei foi le nei komiti. Ia ele matango fie fo ele whalongolongo ato lo usui. Tūlanga pe on sauno ia ele tai ole tuangai. E o e whaatonu mai el mato komiti. Ile ngā lue, ia vave. E mol sila fia e leo sa mtafa ioi leo leo tangi o mato. Ia. Maria leo fionga sui mamaru, ia. O whautuanga lava mole anga ilu mo tato ngā ruenga. Ia ai ngā fo i sosani. Ia mole whaalae a wina tiri o tō fionga sui mamaru. Ia wa lava le anga ilu mo tato lipoti na ia. Ina e turanga. Ia lau family ina fo ile saunanga te fono ma sui komiti. Ia i mafuanga. Mele ia paftai mole sosani mai. Tule melo fionga minsta. Tad fui tau inisi om tau salanga li. Tadi malo. Le amata mai le whautuanga le whionga le sui malu mai ale pata i lunga. A tonu le teleo le whautuanga mai le tualalo. Ia e onga tasi mai le whautuanga le ena tu ina mai le talian malu i le waenga le mwhaiona tu whaatasi le teminei ia le EPC mai le Renewable Energy Division ona iai e o la tau functions. O le nisi foi o loketi po afoi vaenga o lo whapeona saunoina ia o lo whapeona silisila ia ila tātou malo vaenga mua e tusai o le pote lua fesfului vai lua feluesfulu ia i nisi li pote sauitua mai amtanga luenga o lo wa umana tāpena ile tātou low emission development plan o le vaenga lea na tāpena ina kapele amtanga luenga e fa solo iei o se whainga whaavai e whaititi ai a tātou emissions. E le alaila ve ai vaenga i o le whaititi o le tise maua mai tiso i a promote ai a tātou renewable energy taipe o vaenga i a sāsaunua iei pe o le la i o le matangi o kātou wind turbines e le ni windmill i a ma tātou vaenga fo i o for waste to energy. Ia o nisi foi o ati na e sa tāpena i le vaitau. Ia pe o le biomass le foi sa tāua. Ia o leo wato e silsila i eile tātou whainga mālo, lau whionga whongwhitalai. O na whaiasi ngā o tātou mālo i le ati na e sfuru whamiliona nā luai. Ia ai tele na ngau. Tele whai o teimia leo whao ngā ina. Le lau to e vava ai e tātou whainga mālo, ono se ati na e tāua. Ia wale mwhai ona maua mai e le tisi. Ia ai ati na e tātou watunu, ai aoni to e ngau. Lau whionga le whongwhitalai. Ia o sesi vaenga ono wha maunga le tātou mauta nei. I te ua avese ina ia nisi o tātou wha maunga. Ono le na tā ua le sui ia le solar system. Lau whionga whangwhitalai. O le solar system. O le vaenga le i pāneta o le laulangi o
Venus o Pluto ia le ise afa ele ise fesota inga le solar system ma le solar farm o le malosi faafouina e sau mai le la o le solar farm ma solar power ia iai ai le ise se tatou vaega le solar system atonu o paʻū i le silasila le sui le esesega o vaega ia promote tatou solar farm o faatoʻaga foi ia e fai ai tatou e puʻe ai le malosi mai le la o le solar power la mo mai ia o lea e ngausi ai le tise. Ia whaftai o whiunga mo lea wanoa, o na o leo mai tau watu o leo whai ui umai le sau noanga manino a le whiunga le Minster. Ia ai le manatu mo tatou wha maumaunga, o na o te mai tau watu o lea e sau noa mai le whiunga le Minster a tonu ai o lo usui sa whaia le whaupunga leo le solar system. Ia ai pe o le anganga a tonu manino, pe o le tele lava o le whaamtalanga ngā i le solar power system. A tonu le sau no mai solar system i o me fwele le i pāngeka ma mea uma. Ia pe la o se mea ngā ngi ki uvase ai ai si whaafonga. Pe a whapeanga ufea ko le solar system. Ia pe o le anganga ngā solar power system le e kalango ai o ngal malu si anga mai le la. Wa le system la kou ia kai pe fwa al mauka ngei. Le whaare konga ko PA system o le communication system i o mea uma ia whapea. A le anganga sa waku ai ia o le solar power o le malu si anga whaafowinga le mai le la. Ai le ukulanga fo ile le mea kamilumilo le. Wa ke le la ma le masinga ia me se fo poluto ma. Ma isi vai nga whapea ngā. Ma le anganga whaaloalo. Ia. Wha maumau ala vai asa o ma. Mangingo, whaftai. Ia. O salo whiunga le Minster pe ia leo whasa manisa mga sui malu o lo ia le power le VAR solar system. Salo me lo whiunga le Minster. Le ai o le ngā lea ia leu toi whasa o mai lansa nanga o le solar system len sau mua le ala le na laina watu foi se tua lalo ia whai o le solar power system. Ia o te rei loa la po le almeta o le solar power system no whiunga whaftai. Ia tātou mari dia ia. Ua. Ia tu me lo whiunga le. Minster ngā longa te. Ia whaftai te lau whiunga o ngā o e whesiri sa mana o mia ese tali atua le ale matum ta ngā ruenga i pupu lava. I le tulanga leo le o ni tau finga po o se me whapena o company fo ia la tu te fausia ia le power. Te minei lau whiunga ma le whaafonga fo ia le Palemene e tolua tātou company leo ua whaasolo ia le approving o latou PPAs. Ma le whaatanoanga ngā we tātou biomasi ta whangata lea ia fo e whaunga ai. Ma wale tātou pawa mai ke si le suruino la pisi se tulou mauta. Ia whapena fo ila le tā recycle pe ono tā ua le sui o whaleata e ma wale tātou tiso e whaunga ai le tātou generator. Ia ma le Green Energy Holding o le company la le fo whaanga solo ia le latou turbine farm. Ia mo savili. E lau whiunga te whangwhitalai le tūlanga o le mtaupu le tātou pe alo o i alei pata. Ia e le o toi eise ma whauwhonga o le PC. Tātou mtanga aruenga e toi whatua ina ia se turbine. O ngā turbine ngā. E lua se lau whasu 5 kilowatts longa malosi. E o mele temi ai lua ia turbine se kele pe kele anga inga. E o mele temi ngei le a kose se furu. O se kilowatt ke maua mai ai. O na le tūlanga fo ilea e le ilawa le lei ia feasibility studies. E le me maua le le wind speed malosi fo le whaatino ina ia tūlanga ia ai o se me tāua fo ia le ia tūlanga le pau e maua mai sa vidi. O le si vaenga le lau whiunga le whangwhitalai me tātou solar. Ia le fo ua a matanta pena ia tātou expression of interest. I le tele o company e pei whanau tā ua mua. E anga i mai e fia whaia lātou solar ma tūlanga whapena. Pea anau whaia tu o tia iulai. Ia ua mai a tā pena ia le vaenga na mutako whaasolo i lea. Ai ni te iua iei ia ni mawhauwhaunga fo i lea whapea ia tako walua e su e le kise lea mai le malosi whawhauinga o le teltonunga le IPC la o whiunga le whangwhitalai ma le malo le mauta.
e te taua o na reserve bea ia tātou a fimori a fitiso. O na tūlanga fo i lea o le tamu whai sustain le ia le tātou paua. I keimi fo i e ufiki e whaafose ia kako solar panels i se paolo i tūlanga whapena i le ngata fo i nā. Teimi fo i e wa tātou try up ai le season mungala i e whapena la vaona reserve tātou a fitiso ma tūlanga whapena. Ono le teimi nei. E le o talia masalo le ua au mai finagalo minista le mena i e talia ia tātou battery storage. I na ia whatuma wina ia le tau finga o le pao le mai le solar. Pe ona i mea nala o fionga le whangwhitalai tau whapulupula tu nei le i te iua. O i eise whani ne fufo i le ai sui malo le Palemene ma le whalalo lo fionga. Malo, whaftai? Tau fionga le whangwhifona. Ia? E whaftai o lea ua. Titu le mesu i whalet. Tula fionga no lea ua whamanino le fionga le mistanga le ngale. Me le sa o avatua. O le pōlenga le e tia. Moni le iei le Energy Board. Tangata foi le grantinga e vea lai sene e whaatanga i mene. O lea tātou te mana malama le lei. E ta amiro le lalulangi. Tele o le funding le avile poli mea i e whapea. Renewable Energy. O le pōlenga la le iei o mai tangata maaikiangi. O mai le tamu whai whaatu sa moa. E mo mai le funding. A ele sustainable. E le fitau. E lo le mena usile tuai. Po ai tono iei le whaino sei. Wa le kai loa e lua me o development ma le environment. A fai o finagalo le mistao si so manga e te lele a fai ngole si so manga i mene. O lo tatu nunga le taun fa awa. O tatu te fa mo mo si so manga. I lo me o tele o company e len sa no ele fionga le mistao ngalo. O le vana nei. Ai ave ina se ne operate. Ono le polenga le manitanga le ngo si so manga. Ia ai tulanga le alfautonga le i lua fionga. Ia tatu te mana o mai le ia. Ai pita ua le penga. Ia malfaro lava, whaftai. Alo, whaftai. Ia tono le ua. Mai pui whautuanga sui malu. Ia le whai whafufunga mai lau fionga minsta ma tatu malo. Ia. Tu le mai lau fionga minsta lai. Whaftai. Ia ona toi sosoania tulava le whautuanga al sui. O le tāua le o le tātou National Energy Coordinating Committee. E whatala noa ai ia mana onga ma foi atunga lunga. Whalsisi o manga ia ma whale EPC ia ma i tū foi tau se leni i tātou tupe. O le komiti la le la tau teilo ina ia a oifo o le whatino ina al PPA o le EPC ngā luenga. Ai mana o mia foi la li poti o EIA ina ia mawhai ona a fui. A whai ua malwha amalia ina se atinai. Ua mawhai ona iai uma ia a fianga i o sisi o manga. Ia mai iai fwoi maa fianga o tau se leni. Au ie talanoa ina ai. Ona mauaila i o le whai uma. Ia a tāpena le EPC mwha atino e lātou ia PPA. Ona o lātou e whaatauina mai ia le tise mai nei company. Whaftai? Ro, whaftai. Fionga whaftai sime pupu a lea lau fionga. Ia tula mera fionga minsta. O mei o lai sene sa uno e tsui o whale ata. O le vanga i lai senge. Matau mai awe i lai senge o umaunga isu lai senge company. Anga pauale le whatuai renga iai. O le tau sa i linga o ngia lato funds. E whatinoi ia polokeki ia. Man whalana. No, ta. Fionga fong fitalai fa. O le usau no minsta. Pese si me se mai si fa fisilia le ai sa no ngal mista fa mon mole. Fia malam lambai le sui. Le ole sa no ngal le mista de feasibility le o kako winter pines le ya lipat. Pe pese si fa fisili vo le po o fa nga solo la wa le timing dei. Ia sa fu fo isu esu e nga sa fa tino. Nga la fa ku kako te pines o te pines fo le ya lipaka. Ngai ka mai te pines la rosi la sila le fionga fong fitalai mako malanga le ngai. O melanga ka o winter pines ngai futie i sainga me ke kele ia ape ngai mea ia pe o nga moa pe se me foi so angi ka ko feasibility o le a de la o esa ngoa ke le menga design ai lo se lau mon kupu kilowaki ale pe ngale fia se furuea ape ngai mea ia po o fa au la ni si me wa mo o ke da su suenga ke le information yo ke ro fo yo la e wanga paule o vai ngo Samoa
sa mo wai fa mo ke minga me se vai nga met o lo fe o lo me o savili o savili de e fa nga mo si fa sidi de ma nga fa lo a fe fa wa ye fa ftai ma nga fa lo lo fe ngal minsta adon te ia fa ftai o lai fa wa ia fa ftai ia malo fa ftai tu la me lo fe ngal telefono mo la na o fe ngal fo ftalai o te fatu la fo ina ia fa mo ni el fono ao le pepal Palemene lua tolu numero tasi iva i pote il comito vaenga o atina SS i le pepal Palemene lua tas e lua numero tolu i le pote fai tausanga mtanga luenga puna oa fale na atura ma le sio manga mo le tausanga fale tupe lua iva lua o falua e sui mamalu mai le fanga fale ase la sili pa la fa maunia la fo e finagalo e sa no mane yoe au ese le ai ua manu malo le yoe tu lai melo fio ngal minsta mo la o mo li potel malo na fio ngal fo ftalai o te fatu le lafu na ia fa maunia el fono ao tali el malo li potel committee o le vaenga o atina ese e pe ona fatatia le laulau a fono falua e le fionga minsta o along tele va pe foi minsta of so inga sili pa la fa maunia lafo e finagalo e sa no male yoe au ese le ai ua manu malo le yoe